patient se decree ni sai nti koti esooka yaba waayo chance ndio bisenge byandawulo bakati buti mwawukane munumba yes oba muli munumba ndalaye mu bisenge byandawulo oba buli omu alijja luuyi kishi mwayawukana oluisi ojja okukola oti ng'abantu bano buli omu abayirenga mwine amusini ebusine aye mu myezi egy'etaano egyo b'emisinga ojja okola oti nga Sseruganda ayirire mwine obanga na Luganda yeize kwaize ye mwana mwine ife tubayire ku mubindu kyova obonaye tuba mu nsonga oti ni dino ni mwabali tuwulirisanga oli wagati mu bafumbo totangayo ino kikyo totayo kikyo nze nsasira abana mateeka banange alwana olutalo lweiwali lyabootirirye abandi wakoti ayiwe kyoli ku bana abantu bawangalira lala emyaka 8 olwisi ekiri batabula maidi ojo okukola oti maidi asimbye yasimba kiki mu myezi awo 7 ojja n'okwira mu kooti ati kooti yankava mu luwumula mujja okwira mu maiso g'omulamuzi mwani naife ngaali lubuto akobuti mama wali okobye oti omusaada ono kikafuwe kabiri oyizeekola kyorede ng'olina lubuto lwe rundi kodi nga tiirulwe olese bukakafu nti weena wakoze bwenzi n'olwekyo kooti olwisi egezesa bakanti katubaweeyo chance katubaawukanye yes mwibanga eryo lye babaawukainya erine lya dikuri eneesooka gye ndiikoba omuntu waidembe okusimba okujja mu iri erindi oba okwira mu lino eyikaire waidembe aye kasitolinda nibasazaamu ere dikuri ey'okubiri esemberayo irala baba bakuyigalireyo kuliya lubeerera aye mu kino ekiseera kino kiba ky'abantu olwisi kwekuba mutooki kwerowoozaamu awo yakati amuna kuba ensonga ningi olwisi edisinziirwaku okukoba nti akatubaawukanye nga bwenkobye ku luwerite eyo okutuntuza abantu eri abantu nga ye bwalwawo yerabira ebimukoleibwaku bamukuba empiisa tu yalira mwawe ikoda olwisi yajja mu bakulu bamubuulirira mwana yiye omusaada bw'atakukuba kwaba takwenda omuntu wakanti ali kwawukana n'emwini baba wa emyezi gyebeta gye ndikweta test oba osobola okuwawukanira ala yes omuntu ajja mu maiso n'okuba nga ali kubaliga kiraga kina engeri ekityoboolamu ekiragiro ekyabaweebwa kooti kubanga iwonzo looza omuntu akuwa ebyambulungi ojja okuba ali kubaliga mpegano process esigalange eri maintained buti mpegano nenda kukwawulira divorce ku separation wairenga mu lusoga n'ebirala aye separation arrangement eyetera kubaawo wagati wa babiri olw'ekiseera ekigere kooti yalagira nti amwawukana n'abandi olwisi baawukana nga bali kwawukanira ku ndagaano kyetweta separation agreement. You maintain a status ey'abafumbo. You may live in separate rooms. Onasigaza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amakage niiwe nga mwoli. Aye ekiseera ekyo kooti ekitaawo oba imwe beene mukyeteerawo kwerowooza. Okay. Butimpegane ekyo kyawukana ku divorce. Ebiseera ebindi mu separation wano lwaki abantu babitabula lwakuba ebiseera ebisinga obufumbo we butuukira ku point ejja mu separation buba bufiire kumpi bufwe nti abandi tibayira inuma oleba mukoba ati mujje musule mu bisenge bibiri buli omu asule mu kike embeera erimu emuli ku yatandika musuza bwakuliya engabana erietya engabana awakulwino engabana y'ebintu esinziira ku contribution yo ku bintu ebyo. Enumba yefene no studio gye tulimu. Yes sir. Ni mukyala wange. Tusaze okwawukana olwaleero. Enumba neno bweyaga. Yes. Plot neno NBS wetyaime. Tugabane. Mpegano. Ekisookerwako. Numba mukyala wo yakwagaana nayo oba mwagizimba naye mu kiseera ekyo ebyo kooti byerinngirira yandagaana nayo ayira nakalakata na one man one army anti kati kooti yo teidi kye beeta one man one army kasita muba mubaire wala babiri bafumbo
ezza mulundi goyikirizibwa kukoba oti nakikola zenka kasito njira kyebeta bufumbo oli kumbo n'empete eno kungalo kasita nanjira obufumbo ni mu studio wano nza lukusa lukoba nti ndidye zenka ku NBS mbe kuba okwida ku NBS wali wantegekeire olugoye lw'enambaire wali wantereire amadi mukinabiro wali wankirowozebwa that is the assumption oli kibona ndozo obo guze nte ya babiri obo ogiguze naye mpaka ngo okakaisa koti nti actually na wangala naye ibange aye yo tyagigula naye nadagaze nka nti bani na ife bobo na abandi agula ebintu ya malira wayibwe ye kyafuna kiba kikye bagezibo iwe kyofuna kiba kyayimwe na watero okuba kerere so court yetero okulingira contribution yeyo oluisi court yeringirira baana bakanti mwawukaine aye olwokuba omukyala gwe tukobye nti ayida akuuma abaana bana bemubaire nabo mu bufumbo leka asigaze numbe eyo yeni wobo ovwemoje nabo neri omukyala yako batinze tuli kuzimba enumba n'omwami wange ayibule najja ku site ngange makakala ikamukyanga ngane kubya ku kifaananyi ngantereka kakala ikomukyanga kaidira mu wa mu contribution izi muganda wange ebintu bye tubona oluisi bingi ino lyene tosaga na kusaga ebintu bye tubona bingi omuntu asobola okuba buti mkecha ali kukungania budulizibwe ati bulwe tujja ku site ngange maye kitiyo buti iwe muwali kwawe oyido wetunge kunumba eyo okoba oti yange mobone wanji iwe tiwetegerezanga kulwachi abasaada abandi batya ino okwida ni bakyala bayibwe bwaba ajogula akataka tayenda mukyala ge mu lukalala lw'ababaddewo Oriogeti program ensine byayo Nisa Grace Mwesigwa kuba ajobi balabalamu abaddewawo ajobi balabalamu nga na Luganda ayinza okusinzira awo yewansa abantu banjinga yasigala kusharinga ni mwine basharinga kisenge aye ngebisigaye muganda ngo obulumi buli mu bantu ino lyene kye tuli kwogeraku mpegane ebintu ebyo nabyo nabyetololera kwekyo kyendi kwinonola nti kooti awo oluisi diringamu bakanti okusinza kubo inonoire wa contributinga ku kino ni ku kino ni kino aye kino wamwagana nakyo ni kino wamwagana nakyo so buti kino wamwagana nakyo kitandikira wakuba busana ofumbo bwa lero ekyebonera Jobless nti bukambayiga muzali Geoffrey ate Yakoba eriyo obufumbo buno obutandika n'abantu bakali kubabirayiro bakali kutwala ebintu tubiriye mama omulenzi wabanga akamirike mukwetereza okukakata embavaje buko yagula ka protector yagula yabondu bawo ya establishing ka farm then later yaje buko ebintu tubiriye oba yaje akubebirayiro mu kanisa buti ebintu birera bibalibwa ndi byakolebwa babiri biba byakolebwa babiri contribution ye eba yatandika olunakule watandika okuwangala naye ni wankubairenga mu kiseera ekyo okuwangala kwa imwe abalala kwali kukali kufuuka kutongole mu mateeka contribution ye obe yiyo yuwe kuba kino tutachesigamya kuba kyala bonka eriyo olunaku okukyanga bye tuligabana mulimu ne byabakyala nga mulimu n'ebibiye mu kwawukana kawedde mudda Oriogeti program ensine byayo Nisa Grace Mwesigwa kale wanange mutuli munsi nebyayo